kamusta ti kaso iti leptospirosis dito yung syudad Tulawag? Adda na i-record nga duwa nga kaso ti leptospirosis na admit ijay MMMH si Maysa dahil CGH ngam nakarawar naman tan. Manot taon na dagito ito? Dito yung Maysa ko 20 plus na lang ni babae nga tagad to barangay 1 ngam man nga tagad to kaskasero dadta ken agom obrad ta SM nga iso ti nakalaan na mo DJ ko ana. Panakaleptos na ta kapid pedicure nan sa idi bagyo nagdalos dayan ti bodega ti ko so nakalaan na. Tagad to bengkag nga maada negosyo da nga meat shop ket kaslay mo ti nakalaan na. Nung kamusta ti Agas tayo no kato? No agas nga dati prophylaxis for ko adupay lang mati stocks tayo ta damat intulong iti DOH ken Provincial Health Office nating pa 500 capsules tati pagaro pwede baka mabitin datay stocks tayo nga 1,600 capsule. Nung libre dagito ito nga ipay? Libre nga maitad kada gito sino man nga ma-expose iti layos. No may kwa ka ti layos dapat ket agbugwan na ko marijay ken maikanda iti doxycycline nga prophylaxis for leptospirosis. Ano ti first sintomas na no kato? Gurigor. Lalo na kita dasugat na nga maitabnaw dati laylayos masapol nga may dagpa check up. Pakamo dati barangay data kasi damdamagan mi mat kada kita barangay officials, BHWs no dam amuda nga kabarangayan da nga na ikot ilay dagiti layos dapat may kanti agas. Mabalin nga maproteksyonan kada ta pa nagkaroon na ti sakit nga leptospirosis. Dapat continuous mat no pati pa nagtumar na no kan kanayon nga may expose ti kastoy nga possible nga contaminated nga tubig baha masapol nga continuous mat ti pa nagtumar. Kasano doc once a day do? Datay once a week dagiti awan sugat na aday. Ken no datay ada sugat na medyo baliw lang di dosage na. Once a day for 3 days kasi